Gina bosor kudari rampa siningom missing autonomous council tele missing arasok ediko kokonenge metric do bar secondary do first division ba 60% above la kokonenge first taksong ede kokonenge kidardem scholarship BM na missing autonomous council falor pora announce korise odok edemu se ngolu bikol gudung ede scholarship dem first division বা 60% above na kokonang de kidare fill up toka ede scholarship sem fill up na madang muno duta process kolok fill up pai online or offline online no fill up na madang muno ngok video bok description ba link de dak ede link do geram nun fill up lang odok online ba offline ani pak do fill up na madang muno ngok se video sim kal du toka amto muno ngo north side bu north same youtube channel chope apung missing rangam kumrek sudung alok sirok video se aidang muno like bilang comment bilang alok ngok channel sem subscribe gelam karang ke dune all option dem press bilang MSc tok offline scholarship from them nuluke ag omosti dok GM dok sin padak odok jodi lapam na mama muno nulu যিকোনো ব্রাউজার করব গেলাম সিন এটা ফর্ম দাম ডাউনলোড রাখ মুসুপা ক্রোম ব্রাউজার দ গেলাম এমএসসি দ অফিশিয়াল ওয়েবসাইট দ গাং গেলাম নুনুম কাপে এটা ফর্ম দাম ডাউনলোড পাই না মুনুবি ং ক্রোম ব্রাউজার দ গদুম ক্রোম ব্রাউজার দ গেলাম ং অস লিখ পাই www.msc দ অফিশিয়াল ওয়েবসাইট দেম MSc द অফিশিয়াল ওয়েবসাইট দে সম্প www.msc assam.nic.in nadung edem nul klik to edem pa legal klik gela sampin page ko pai so page so protom ka dak phone link dem klik lang klik gelam so sampin page ko pai so page so zoom gelam se download am nam option sim klik lang sam klik gel sampin page ko pai sampin page do se dak protom da dak application form for livelihood scheme application form for scholarship to student edam nul klik lang scholarship from dog laga pe offline from dog edam klik gelam sampin page ko pai se page se offline scholarship from de so that se ko de se missing autonomous council sokke scholarship from them se ko rien se kamundok filaben eda amundem klik pa do roko owe babu amundem roko garden amundem roko sinuluke address kidare odok so reko pa erimuno bank account details sappusim nul bilang account number ma ayub bilang roko IFSC code sim ayub bilang sam bigeram adem bigeram odok so sekka amundok scholarship dem fill up dun odok signature ko so no I fill up sudu muno nokka so signature dem odokke so that place dem sin bilang odokke sa from sem edem pe bigalam odokke so photo insert a recent passport size photo so photo ko nuluka lik pai photo ko tamlik gelam sem ayo fill up gelam odokke nul GM do jomalik pai ko submit pai ko GM do और से from sem download पे ना मदांग मुलो सी तीनता को दांगने आसो फुटपुट च क्लिक गेलाम सेम्पिने send file download print feedback to Google नो डाउनलोड ऑप्शन चिम क्लिक डाउनलोड ऑप्शन चिम क्लिक मुलो नुलुके से from से PDF पे पाए से PDF पे डाउनलोड गेलाम कंप्यूटर दूसरे मुलो कंप्यूटर रो प्रिंट ना और जदि कंप्यूटर कामा मोबाइल से डाउनलोड गेलाम और कंप्यूटर दुकान दो गे कोलाम से फ्रॉम सेम एरिलां प्रिंट गेलाम आइयो पे नुनु लिख गेलाम नुनु एरि दो GM दो जमालांको मिसिंग ऑटोनोमस काउंसिल तक स्टूडेंट स्कॉलरशिप ऑनलाइन फ्रॉम देम फिल अप ना मदांग मुनो ngok se video soke description bo online from the link de dak पे लिंक बम क्लिक गेलाम क्लिक मुनो नुनु सैम्पिन पेज को पाए सो पेज सो नुनु MSc फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम
2020-21 আৰু দুটাক দকছে অদকছ সে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ সেম নল পঢ়িছিলাং সে মানে লুতাক যে 60% এবভ নে ককনে কিদাৰৰ সেম ফিল আপ লাই অদক কম নে কিদাৰে ফিল আপ লামাই এদম নল পঢ়িছিলাং অদক প্ৰথম পদাক ফদাক ইমেইল এড্ৰেছ ইমেইল একাউন্ট কো নলু ক্ৰিয়েট পাই এলে ইমেইল একাউন্ট দেম কামামুনো মক্কছে ভিডিও সক্কে ডেসক্রিপশন বো ইমেইল একাউন্ট কাপু খুলি দাং অদক লিংক দে দাক এদম নলু ক্লিক গেলাম ইমেইল একাউন্ট দেম খুলিলাংকা খুলি গেলাম অদকছ ইমেইল একাউন্ট দেম বিলাং অদকছ ন আমিন দেম মোবাইল নাম্বার দেম অদকছ আপলোড পাসপোর্ট সাইজ ফটো কছ অদক ডেট অফ বার্থ দেম অদকছ নক যিকোনো আপলোড এস প্রুফ HSLC admit card odok metric doke admit card dem gom so upload gom aida odok birth certificate dum birth certificate ko gom so upload lai nonu odok so gender no nengomoi milongoi edem so bilang milongomulo male nengomoi female odok father's name nokko babu ke amandam odok category so ST dem bilang mule ST odok address sem nulu dolung amun dem post office dem district dem edem bilang address dem odok gaon panchayat okkon no gaon panchayat odok so MSC eriso nokke MSC dokke kafi nomostian edem omosti dem sok komuno pai edem kiliglinguno se omosti appedak osong nulu okolokken nulu omosti de osem kiliglig gam so okolokkan omostian edem kiliglig lang sem kiliglig gelam odokke bank account number no bank dokke account number dem bilang odokke bank name kafin banken state bank mul state bank UBI mul UBI gramin bikas edem pin jikunu dek bank dung odokke nokke kafin banken edem kiliglig lang odokko so bank dokke IFSC code number dem ayub bilang edem bigelam odokke upload bank details front page of the bank passbook nok bank passbook dok account number up details dangne paste them photo mari gelam so head file do upload liglang or annual income eri do detak do no dit ko income dang edam no bilang also upload income certificate BPL card edam nulu income certificate domuno income certificate dam head file do upload liglang ba BPL domuno BPL dam go photo mari ge upload liglang odokke no so applying for no kodo eri line kapine eri do metric do ar secondary do eri mulo scholarship do fill up ligen metric pass tang mulo metric eri do fill up liglang or ar secondary pass tang mulo ar secondary dam odo onko liglang kilig lang odok next suban nulum ngolang kan namai next dem kilig gelam aro ekon face pabo sarikon face pabo oro sarikon face do kapadang dem nulu kanggelam ayope kilig lang ngosupak nulum ngoke apply mala nulum nang kan namai dem padang na oro nul kapadang dem nulu ayop kanggelam pilab gelam nul sammil liglang odok silok video se so